شيخ هنا شيخ أنوار يوسف. تكبير تكبير. فليتفضل مشكورا وماجورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله الحمد لله. أبتي أنجا سديتا كدو بداغا بابسه تكوفا دكتور رخينيا شيخ أحمد نجاش واي فضلي علمائي ما بي كفاية كمالة رادو بطني. ما شاء الله رغادا أكما رسول الله صلوات ربي السلام عليه جي ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. نوتي غلطة غرتي شيخ خينيا شيخ محمد وادودا غلچنين فينو مالف واني ساني ربر النف شيخ محمد وادودا شيخ بشير بكجر ربي غرتي عمري آره رئيسو غافة غرتي مسجد خراجة قبتي تفسيرها في مقدمة مسلمي في كتاب يدور رابرچو تره. شيخ بشير أمريكا ديمه شيخ بشير ويتا أمريكا ديمه شيخ علي جمّا إسكن درسي. شيخ علي جمّا بكجرو تربي غرتي عمري آده رئيسو نقرأيسو يغلي تربال لما كان سدي نقرأيساني شيخ محمد وادو فيداني بكابوسا. شيخ الردو دوما خراجا برنو شيخ بانغاني گلچن يرو هدو اسيتي ودو شيخ حسن الرا برنوتي غنما سبي سلاني بانغاني ساخورة كوچنت ساخورة لمت اچي دينه سنن الرا برن غاف سرين نواريته بخاري نوار كادر بيته فاجر سرين لفن ندر بيته چو. على كل حال شكري نمني غلطة نمام بيني غلطة ربين بيو. شيخ محمد وادو دا أواس خينيا أكوما غرتي شيخ علي كاكوماتي في شيخ السني في شيخ عبد الحسيني في شيخ عبد الحكيمي هدو غرتي والرئاسة علمي برسيسو تران أكسمتي شيخ نخي شيخ محمد وادو دا حواس خنه دو خدمه مخيناتنا متي وانتنا أولي تغرتي هكا قدت كسمو كسيمت أكسيمي مالف غلط خنا أكما ربي سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا جي غلط خنا ويتغلچي تو دلغانيس الربانيس فارونيس ربي سبحانه وتعالى ربي في غلط غلچي ولكن نمني غرتي شيخ نخينيا عالم نخينيا ربي غرتي عمري آده رئيسو غمچو نسا غرتي غمچو تينيا ورّي غرتي قبتي لمدا وبليان كينيا خغرتي غريغا ديسا غرتي إسلاما هدوتك غلطة غرتين دومنّي جزاكم الله خيرا جنان كسموك زيمت غاديسني إسلاما علماء تينيا رابي كبوه حواس خينيا رابي كبوه نمي هدو رابي كبوه داوا غدون برسيسون علماء تينيا تجاجلون بكمو حواسني خرالماتيس حواسني خينيا خقلين سراتيس علماء ساني هنگم تك كغرتي هدودني غمدني وان علماء تينيا فيتو غدوتي تكوفا أكاسي مكسيمت مالين غمّن نيسن ما يجا كرم غوثان إسنيف بنا إسنيسي إسنيف بنا تنافو hedduu takka gartee
gammanne baga gammaddan jenna qulu ma sha Allah jaa makhina sheekha keenya tagartee diin kaddamtu ta sheekha keenya gartee olii gadiin deemtu ta sheekha darsii as fiddee galchitu sheekni mataatoo gartee yaabbatanii deemanii dhufuun xiqqoo hedduu nama dhagayama akka malee jechuudha. Garuu waan kana bikka buutee ijoolleen teenyaa tagaaddisa islaamaa waan kana dalaguu isaaniitiin ammallee irra deebinee maqaa hawaasa keenya kan Naayiroobiitiin maqaa hawaasa keenya kan addunyaarra jiruun jazaakumullah khayral jazaa jennaan akkasuma kusimiti akkasii inshaallah ani hedduu taga gammadee isinillee rabbi isin haa gammachiisu yaamicha kanallee awwaattanii shamarran hedduu gartee ala kana tattaa'u jira bootaallee ni fuutu rabbi jannataan isin haa qananiisu dargaggeessa keenyaas manguddoo teenyaas ijoollee teenya xixiqqoos cufa gartee yaadaa muraada isaanii rabbi haa guutuuf rabbi yaadaa muraada keessan isin haa guutu rabbi jannata gartee jannatu firdoos rabbi isin haa gootu azaaba qabrii jalaa rabbi nagee isin haa godhu azaaba qabrii jalaa gartee gaafii azaaba qabrii jalaa rabbi isin haa baasu jazakumullah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh شيخ خنيا شيخ تمام قاسم فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاسي ما شاء الله ربي سنين رجالته وان سلاتو بتمو ندرت جاكرتة وما يمكن يبدو بتني كتني جرانجة شادا شيء نكين شيء من نجاش درجة كتني نمني عالما كابو بدينا بتني أكاس ما شاء الله وارله وما نم ببلاد أي كابو سنكسرتي واني سلاتة بتمو كتوك مجران دعاء مسني قد وان شيء كأننا كلا تسايا ببنة أما تبتون دندينو شيء كربينا كتني جلاد كلا تساني جانا تاني ساني هذا بو وأماكننا كم بكابو ميجاك ما شاء الله وارجله namni har'a sheeka ta'ee dubbatu kun agartanii achirra ba'ee jechaadha. Kanaaf agartanii rabbiin sheeka umrii nuu haa kaa'u. Amma waan shayni jaalatu isinii hima. Waan makiinarra shayni jaalatu isinii himu. An saahiba sheekati na beeytaniimi. Isinii hima. Waan shee Muhammad Waadoo jaalatu. Hayyee. Shayni akkuma amma jirtan kanatti akkanumatti irraa baratu. namni har'a akkana heddummaatee masiita gute kun ka tokkollee nafne akkanuma dhufee caayaan kun guutamee yeroo cufa namni isarraa baratee ilmi irraa dhaalu barbaachi agartanii sheekolee teennaa guutuun akkana akkuma har'a agartanii asitti gammachuu kanaaf walillee yaamtanii argamtanitti darsi irratti illee akkanumatti haa argamnu isiniin jedha guddaa wanni ani isinii dhaamu kana har'a waa barattanii jennaan hagana agartanii jaalalli sheekaa akkanatti isin baase Sheikh Abdurrahman Daawaa dheengadda waan jedhe sheekolee yoo irraan baratin yoo deemi sheeka san falati jedhanii agartee ka mukukkula tokko si kennan fudhattee tumaan falattaa jedhe maaliif jennaan darajaa isaan beeyi ture yoo irraa baratte darajaa sheekaa beeyte jechuudha gaafsan garaa si nyaata gaafsan sin dhagaamaa gaafsan waan inni ta'ellee barta yookaan sheeka kana agartee ka boksiin ilkaan keessaa yaasettee tumaani itti qaceeluun keenii mala jechuudha kanaaf anamma waan jedhuu du'aayiman isinii godhaa rabbi isin haa milkeessu duraan dursee waan kana keessatti namni galatoonfamuu qabu warri gaaddisa islaamaa ka waan kana agartanii mata duree taatanii waan kanatti agartee hangafa taatanii hojii kana raawwattan rabbiin isin haa milkeessu jenna bakka jirtanitti rabbi isin haa tiisu akkasuma namni waan kana keessa waa buufatee gammachuu sheekaa kana agartanii namni gizee hedduu mallaqaalleen dadhabu gizee tokko tokko namni agartanii akka adda addaa jira gaaf tokko nama sheekaa tokkoof waa goona jennee akkanuma qilleensa kana gubbarra waa gugguurree jennaani namni tokko waan jedhe yaa sheeka silaa agartee nama tokkollee hin kadhattuu jedhe ana godhaa fi nama kana kophaa kiyyatti immoo dhabanna godhe maal qabaa jedhe du'aayi naa godhe jedhe akkasanii namni silaa tokko tokkoon godhuufii feetan sheeka isiniin cufti ni beeka namni jaalala sheekaa akkasi qaba jechuudha
kanaaf agartanii wanni ani isiniin jedhu rabbi isin haa milkeessu nama keessa waa buufattan ka yaaddan cufti keessa rabbi isin haa milkeessu dunyaa teessan agartanii rabbiin barakaa keessa isinii haa kaa'u rabbi isin haa milkeessu shamarran teenna fi dardarran teenna akkanatti bakka kanatti argamtan kabajaa sheekatiif gammachuu sheekatiif gochaarraa kanaa dhageeffatuudhaaf ka dhuftan rabbi isin haa milkeessu milkiin asii gala milkiin rabbi asii isin haa galchu hiree teessan ta'e hidhamte rabbi ol haa baasu quuqaa isinit jiru cufa rabbi isinirraa haa buqqisu dardara keenna kan fuudhin rabbi haa fuusisu shamarran teenna tan heerumin rabbi haa heerumsiisu isin cufaa rabbiin agartanii isin haa ijaaru jenna rabbi gadi isin haa dhaabu sodaa jalaa rabbi isin haa baasu waan isin sodaattan cufa jalaa rabbi isin haa baasu yaada muraada keessan rabbiin isinii haa ga'u ilmii kabajjanii rabbi isin haa kabaju qur'aana rabbiin agartanii hibzii qur'aanaa isinii haa laaffisu ka hadiisaa isinii haa laaffisu maashaallah rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan rabbiin haa ga'u cufti keessan milkiin asii gala tokko tokkoon rabbi isin haa milkeessu tokko tokkoon rabbi isin haa milkeessu yaada muraada keessan rabbiin isinii haa ga'u ilmiin akka gaafa duraatitti ho'itee karaa lamaa karaa jahaa baangaanii bakka cufatti rabbi haa deebisu rabbi akkasitti nu haa deebisu gaafa durii namni osoo manatti illee hidhanii mana oolu zabana agartanii abdii Hussein fa'aa jiru nuti gaafsanillee asuma jirra dubartoonni agartanii hijaaba masiida kana wayita isaan gayyaa namni karaa kana dabruu hin danda'u hedduminna isaanii irraa jechuudha rabbi akkasitti isin haa dachaasu gaafsanillee namni ilmitti deebi'ee rabbiin nu nassare rabbi ilmiin isin haa nassaru rabbi ilmiin isin haa nassaru yaada muraada keessa rabbi isinii haa ga'u sheekolee teenna bakka jiranitti rabbi haa tiisu milkaawa isiniin jedha وصلى الله على نبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndage jimbo kam sagalente rakam da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma sha Allah baga gammadan ya mi chagat silama dage sani gammachuu lobaayii teenya fudhateerra geejjibni bitameef dhuftan rabbi isin haa gammachiisu gadda islaamaa haalli rabbiin burii nu haa dheeressu addunyaarra wal ga'u rabbi nu haa godhu gadda islaamaa jechuun maqaa namaatii miti gadda islaamaa namni islaamaa ta'e jalatti kan walitti qabamudha saniif yaamicha kabajaan dhuftanii dhalti teessan diinii rabbiin fiita haa baasu baaburrayyaan odoo maqaan doonne biran kutu warri baabur gadda islaamaa kanaan dhaabbatu baaburrayyaan warri arra hirmaannaa makiinaa gatee sheeka keenyaa sheek mawwaadoo sheeka kabajamaa jaalatamaa kana keessatti hirmaate keessaa alaa ummanni keenya warri waan kana keessatti hirmaate rabbi isin haa gammachiisu rizqii alaa rabbi isin haa kennu ilmaan keessa isin haa qajeelchu diin kana warra qaaman gartee miila ala kaayee tokkoon keessa dhaabbatuufati warra seenu rabbi isin haa godhu seentanii jirtanii irratti isin haa gataa dhaabu ulamaa teenya rabbi umrii nu haa dheeressu ummata keenya kabiyyaalaati as keessallee yaada kana kaasee gaadisa islaamaa kana rabbi umrii nu haa dheeressu ulamaa teenya rabbi umrii nu haa dheeressu isinillee rabbi umrii isin haa dheeressu muraada keessa rabbi isin haa guutu akka yaamichaan kabajaniif kabajaa rabbi isin haa godhu dhiira alaa keessa manguddoo teenya ulamaa teenya hunda rabbi kabajaatti nu haa godhu rabbi nu haa tiisu rabbi garte bal'oo garte keessatti mogoleen nu haa fidu namni naayiroobii dhufee jannata akhiraan garree namni biyya teenya keessa dhufee amma jannata keessa jirra akka addunyaatti ni beeynaa miti wayzuurii salaannaa magriiba beeshaayee walitti salaannaa miti amma ammoo kamide walitti dhaabnee salaannaa jaaga rabbi irratti abdata sinaa godhu booddee seetan rabbi haa tolchu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم بسم الله ربي سنعمل كيسو تيسو مران تنا تيسو ملكي ربي نوهاقودو ورغرتي ملكاي غمد ربي نوهاقودو gammachuu sheeka keenya gammachuu teenya rabbi gartee walumaan nu haa gammachiisu achumaan sheeka keenyaas gartee geejjiba gartee sheeka keenya gartee kenname kanallee kanaa miti kanarra guddaa rabbi haa kennuufi sheekotii teenya waan kana qopheessite gartee tagaaddisa islaamaa tana ta'as jirtuu fi ta'as hin jirre ta yaadaan bira jirtu sheekotii teenya ta'as hin jirre
tayaadaan sheekotii teenya tana bira jirtullee rabbi haa milkeessu bakka isaan jiranitti rabbiin isaanii wajjaa jiraatu warra sheekotii teenya gargaarsaa fi yaadaan bira jiraate hundaa'uu rabbi gartee bira haa jiraatu milkii gurguddoo rabbi nu haa kennu sheeka keenyallee rabbi urmii nu haa dheereysu sheeka keenyallee sheeka darsii barsiisaa jiru kanallee darsii tanallee rabbi isaa dandeessisu warra irraa faayyamuus rabbi nu haa godhu dardara keenyallee dubra keenyallee dubartoota keenyallee warra gartee milkii addunyaa fi akhiraa milkaa'ee rabbi isin haa godhu yeroo hedduu gaaddisni islaamaatii fi masgiinni karaa lamaa wanni hedduu beekamu wanni hedduu darsiilleen hedduu gartee rooroo darsii tanallee wanni duraa dhoorku warra baaburrayyaan kana warri baaburrayyaan kun gartee ulaa jannataa ta baaburrayyaan jaamtuu jira jedhanii saniin isin haa naqu ollaa gartee Khadijaa rabbi isin haa godhu ollaa Aayishaa rabbi isin haa godhu dardara keenyaas gartee dardara gartee ollaa Aliyyii qubatu rabbi isin haa godhu dardara kabajaa qabu rabbi isin haa godhu dardara gartee miikaa fi jimaa fudhatee ganda keessa deemuu miti kitaaba rabbii fudhatee masgida deemu isin haa godhu warra gartee masgidatti kitaaba rabbii qabatee masgida deemu rabbi isin haa godhu warra gartee ilmi tanarraa faayidaa nu haa godhu ilmiin deemte qayee tana turte gartee hedduu sheekotii teenyallee waa hedduu irraa haasoyte warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu masgida karaa lamaa kanallee keessa teessanii hedduu gartee ilmi gurguddoo warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu xiqqaa fi guddaa keenya rabbi nu haa milkeessu warra nu bira hin jirre kaasii nu biraa deeme gaaddisa islaamaa halkanii guyyaa yaadaa marii wajji jiraatus ka ala jiru rabbi isaan haa milkeessu rabbi isaan haa milkeessu walumaan nu haa milkeessu addunyaa miti gartee akhiraatti illee rabbi nu haa milkeessu aboo warra filistiin rabbi haa milkeessu aboo warra filistiin akkas godheesan rabbi dachii isaa garaa haa galchu yahudaa rabbi dhabame isii haa godhu islaama rabbi ol haa qabu warra islaama gufuu ta'u rabbi gufee isaan haa kaasu rabbi dhabame isii haa godhu warra ilmaan islaamaa akkas godheesan rabbi gartee asumatti nu haa agarsiisu adawwii isaanii gartee rabbi dhabame isii haa godhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh